say ni kwan se metie sika nhyehyɛ no de na emra no eka ene brada no pay sa nkomo yi na yedi 7:30 ye wo yanim ya ne Shraj Commission on Human Rights and Administrative Justice ye trans na yedi nkomo ni enti ye pese yedi sa nkomo na no pay amanfo bebre ko sa atebia no mu obi wo ho a ne amra no ka no onim okwa ne ensa se oye na oye ewo ho enom anope ye ba behwe emra no mu na ye bisa se minya asanko police station na se mepe bail a kwan be na metime afa bail no na hwan na obetimi akwa obi bail ewo police station ni nyina ye nkomo a anope ye de ebro wenti na ade eche a ewo se utie Sompa 90.7 FM. Maestro, good morning. Na apom to saying. Right. Yada sibebre say in the field of sports. Bibia Ayaboko. Bibia come a legend. International break na money away. Right. The national teams na assignment ho do na guso ekoso. Ti anopo yatana se mu latest eba. Right. And Africa Football League no so enchane started. Na me aduma ka just 11 days. Now you start Africa Football League. You know, the referees be doing about bontia. Women are calling no marginum no matter why. Africa Football League now is different from the Champions League and the Confederations Cup. No, I don't need a kind of Super League. No, Super League. Okay. Yes. By the way, in Africa Football League. Africa Football. Right. Tiano sign teams Ben AC. I know. Almost at the first top 10 teams are almost the money consistent. Our Africa, no, right. Say almost conquerable. Until for now, no, only 10 teams in able. 10 teams. Maybe that be sure. Even first 20 Africa or rank leagues are Hodwa. Africa, yeah, Ghana, you know, crowded. Ghana team Ghana team Bianca. Ghana team. Now Africa, Champions League, you know, Confederations Cup. Make us an annual yakra na mediama moti and him kakra. Ti better ni etimi akọ compete. Right. Inti ni ombebo Ghana team bia ni wa. That be way there. Africa Football League ni the Ghana team bia nka ho. Why no competition? FIFA na mo kan say wafu say there. Mo kan say Africa there na ye kan say CAF. Okay. CAF for tournament. Europeans in the start here. Right. Fiorentino Perez, then Andrea Agnelli, and Juan Laporta. Almost started here, but almost started, you know. Initially, not Chelsea, former owner Roman Abramovich, Munina Kahu. Right. But almost to train more because he wrote for a threatening more because now he wrote for himself. So almost got this league, you know, be good Champions League now, any that Conference League, any Europa League, you know. And into almost your more, and on be implemented my Africans near the year so but Sike no so. Sike no so papa. Right. My so, my now I say, Sika womu dear. Yena ya humra yeba yade aka beba betwazo ene anope ewa ha de ache bia dwumadie so ne abononso yede
abo edi apa nonso ho meka se nonso bo paima ene ebe sorry na chese dwumadi aka no eno enso atimi aba na ro pedin no Benizadon ko betima from Ben Maestro sa so na brantia ne din systematic wono ewo studio bia wo bo na chese nei Facebook no ene empo YouTube ni nyina no anope wanya mfonya ho do no bi enso atimi ahwe na quickly yenwuram na chese yenkodi nkomo ewo Africa na eno akopiem ewo man din Sudan a ade se no a ena chese omutimi pa omu technical team a wo monsa aka bebo adwuma enso dia ma Sudanese national team no James Akwesi Apia utim se panyimpa na wum sa so na Ignatius so se fosu wono enso etimi ombia ene ada Sudan antaraja hodo ene etimi bom modin eboae e ma che se unveil no enso etimi ekos nti so far ade se James Akwesi Apia woni coach Ignatius se fosu die wo manya adwen ne Sudanese national team no moko na wo matimi enso akobo adwuma eno kakra eto dwa na no pay na nim sa ka exactly 11 days na che se Africa Football League no dwumadie no enso etimi abaso na one game betimi atodwa Benjamin Parker Sports Stadium Tanzania eno Simba ene Al Ali Bobo Kuno eno mpanyimfo timi ko sa park no so etimi ekohweye say the atmosphere of the pitch no say the see etia ampa ujani show na Sompa 90.7 FM na no paya on Facebook no obo se mpanyimfo no enso wago prama no so omo hwe say atmosphere ya enso etimi egu akwame no kakra anopani ensa etimi aka na okopema Tunis emone club and DDTP Mazembe omu game eno enso betimi abaso Africa Football League no adese na Sudanese referee panyimpa ne tin enso Mahmoud Ismail wono ene yetimi apa no se onko na wontimi enkoto ayem e wo sa game no sa so na enyimba ene Wak of Morocco omu game betimi atodwa e wo Nigeria no eno enso yetimi afre Chad referee panyimpa ne tin Alhaji Aliu Mamat wono ena ne oko no enso etimi akwakoto ayem eno kakra eba na no paya yere ho nsem no enso etimi atodwa na game ba ko betimi atodwa e wo man ne din enso South Africa eno Pedro Luanda any club and did Mamaloni Sounders sa game no just a Libyan referee Ibrahim Mustaf wono any yetimi apa ne se onko na wontimi enkonko twaim e sa game num eno kakra eto dwan na no pai e wo dwumadie no so na panyimpa ba ko anei wono enso betimi akohwe na chese ene Ali enso ne Tanzania omu game ba ko eno so betimi ato dwa no eno center referee papa wono enso free Mauritius Dahani Badas wono ene yetimi akọ na wetimi akwakoto ayem na bibia enso etimi aye kama e wo hodum na after say Royal Sports woman timi qualify into the group stages of the Confederations Cup no reporter eba na no pay and so matimi apa my head coach wono enso e kakra ifro eba nti Royal Sports boboku no womo etimi apa head coach after so woman timi qualify to the CAF Confederations Cup no eno enso e kakra ifro eba na no be pimo the Bet Power Premier League no ma this coach of the month of September no empanyfo anya the list na babontin coach Pakwesi Fabian wono yetimi apa no say ne ono so entimi enko na chese on contest na onhwe so betimi age abasobodi na eno achi papa ne din coach Frimpong Manso eso e wota no bofakwa yetimi aboni din say ono so enko na Nuruddin Abdul ono enso yetimi aboni 3 coaches we ene ehwese baako enso betimi manager of the month of September no enso e kakra anopai etimi atoja yetina so na yetimi edi afisem ni nyina si na anopai mekanfo Godsway Senior High School atimi edi amount Godsway Senior High School anopai obeko na chese wako gentete na bibia enso atimi aye kamanti anopai for any chem Godsway Senior High School na chese yemwa na ene bibia entimi enya kama makato say remedials no wo be train wa train ya and one so do any HM Godsway Senior High School ye bo na chese general act no watimi aye business home economics visual arts any general science ni nyina no ye be mount te na bibia enso atimi aye kama makato say school we no ade say wa ye examiners ene try de wo honti ye bo na yasen atro kwan obefa so ensa questions no na bibia enso atimi aye kama Nkoranza wuri wani HM Edra Road wo mo municipal assembly na chirope and obehunu Godsway Senior High School na pay na bibia enso atimi aye kama sa so na betimi afre school entourage no 055 5500 276 055 5500 sa so na betimi afre 0247 847434 na chese yetimi aboa na ne won site mi aka admission na bibia enso atimi aye kama no pay kwana ko pese ko giga ne bi eno na eboa na chese wopom din no enso atimi agina braninti no pay seko giga ena wokona wakwa gibi na bibia enso atimi aye kama ediama yensansa bi ena agu kwa kudonso na se premature ejaculation ni nyina no seko giga
ɛna wokɔ akɔpɛ bia no nom yɛbɛboa wo na bibia enso atimi ayɛ kama wo de na gonorrhea syphilis ɛnam nsa yare bia no ɛyɛ seko giga herbal mixture ɛna wokɔ gyi bi abobɔ na wapom die no atimi agyina brane wo de wani ɛbɛtwem na kyerɛ sɛ yɛ pharmaceutical shop ana license herbal shop bia no wokɔ a wo so pɛ seko giga herbal mixture ɛbɛboa na bibia enso atimi ayɛ kama ɛgyama ɛnɛ anɔpa yi ɛyɛ afrɛfrɛ a wobɛfrɛ mpanyimfoɔ no ɛwɔ 0244 799 506 0244 799 506 na bibia enso atimi ayɛ kama yɛn na yɛmra ɛba yɛwram ɛwɔ amanɔne na amanɔne nsɛm anɔpa yɛn sɛ ka no yɛtimi ɛde aba yɛba sisia Sompa Sports. Nano Pain, so head coach, Papa the Dean Eddie Diego Pablo Simeone, Panimpano Ensu Ebet Miatna, not just a contract extension, no, will met me extended Eddie Amano report I'm in second, and he said, Nay Saudi clubs in Bebre, and the Diego Pablo Simeone Achi, and on to reporter Eba, and he said, Nay club and the Dindi Atletico Madrid, led by Papa and the Dindi Henrique Cerezo, one more the contract, one more Ensu Etimia extended, Eddie Ama Diego Pablo Simeone, latest update, and on Ensu Eba Nano Pay. Now, Mami Fanko PM, our club and Dindi FC Barcelona, now FC Barcelona reporter Eba, and it's a Mranti Omundin Eddie this way, Yadia Yami Aduma, El Clasico, no, and Yadia Mranti Webetimi Abobi, reporter in second is a Pedri, Frankie Diona, Branti and Didi Rafinha, Robert Lewandowski, and a Juice Kunde, Mranti Makumako, Numi, Omugino, Vietmia, Indria, and Yadia Sanja, El Clasico Betimi Jano, Womo Enso Betimi, latest update, and Opaymin say Timiaka, Enso Ewo Jumatianuswa, Yaria Hunsem, Enso Etimiaba. Now, reporter in second Frias Bobokuno, and he said Neoko Pima after Sekudus Mohammed, Etimi Puna, Ketime Frias, no, and Yadia Yas Bobokun Etimi game bia, Menoka Seko Pim or range of Netherlands, Omuli Gomo Bunuma, and Yadia Yas a battle for relegation, and also a latest update Eba, Utimsa Brantiano, the impact or Ayas Bobokuno, never sure Papa Papa, and so after Brantian Puno, and Yadia said Noma Equi, Ediama Club and the Jean and Swedia Yasa, and Air Kakra Eto Janano Pay, Nabukayo Saka, report I'm in second, and Oko Pima, the Three Lions of England, woman national team, Brantin Etmia redraw, Ninian Sa Brantin, a betoja over the weekend, Sa Brantin Etmia injury, and I'm some near Brantino, where Timia redraw Edia Free, the Three Lions of England, woman national team, no, and international break, no, and European qualifiers, Ahudra, and Komoko Bono, and Answer Kakre from Epa Payer, Yaria Hunsem, and Su Etimia Tuja, now Vinicius Jr., and a report I'm in second and Nano Penisa Brantin Enche, not just a contract extension, would Timia extended Edia Club and the Dean Eddie Real Madrid, now reporter Elba Edipa, and Sa Brantin extended the contract in a pay, the buyout clause, no, and so Betimiako £1 billion, and only scan on Betim Diashim, not as all your club now, Vinicius Jr., Wetimia between San Wetimia for Brantiano, and a latest update, Mensa Ekan and Nano Pay, now Kopima Manchester United, reporter Elba Edipa, and Sa Kobas Papa, it is Sheikh Yasin, with me for Manchester United, Bobo Kunipe, I just saw them up in Impali, David Beckham, Ebetimia Babe, Ambassador, Ediama Manchester United, Bobo Kuno, and a latest update, a free Papa, did Sheikh Yasima, and they open Manchester United, Bobo Kuno, Etimiatono, a free camp, Ebantia Kobase Penimpano, Etimito Manchester United, Pe, a Desa Papa, David Beckham, and so Betima Babe, Ambassador, Ediama Manchester United, Bobo Kuno, and the latest update, our Pino Mensa Eke with now we're reading a reporter, everybody, but after, so reason Yedi Free, DC United, Bobo Kuno Katano, Abeto Jase Penimpano, and Birmingham City, and Penin for 18 Como, so Betimia, not Birmingham Jumano, what don't answer Timia Babefa, and no Kakra Eba Nano Pedia Honsem, no,
no enso etimi atodwa e odwumadie no so na David Ray a new goalkeeper e ma Arsenal the Gunners na papa ne didi Mikel Arteta Metran was ampa goalkeeper no fantastic was in impact and then the command they will goal post no ampa team se panyine no were very 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 courageous abripiano da goal post no team 90.7 FM enso ma no e kakre free papa ne didi Mikel Arteta panyimpa no enso e camp e ban na no pay e odwumadie no so na Leandro Trossard report am say ka and say no kopiem e wo man ne din e Belgium Leandro Trossard to a redraw e the free Belgium national team squad num and e latest update etimi apa e odwumadie no so ntene o qualification matches wo mo bonaches o ne o team dia ram e we Euros 2024 no enya de sa brand and de Leandro Trossard wono enso betimi abobi e no e kakra eba yere ho nsem e tudwa na e wo Chelsea report a free Chelsea camp eba and sa brand and de Ken Romelu Lukaku abrante ne o manya set o mo price tag e de ato no so say ne we club now Pekin Luka e 37 million euros and e wo so obetua na otimi fa Lukaku etimi edene ko e no e kakra free Chelsea wo mo camp eba nti de ko ide enya de se Lukaku besia back to Chelsea and no e latest update and pay me say kan e wo dwumadie no so na e wo Tottenham Hotspur reporter e bo de ban na no pay and he say no ko pema wo Tottenham wo manya bawram new sporting director panyimpa ne din e de Jan Long wo matimi apa papa no say ne November 1st on start adwuma as a new sporting director and farmer club and the din enso de Tottenham Hotspur and no e kakra e bo de ban na no pay yere ho nsem e tudwa na papa de Didi Rudy Garcia ye manager Edma club and the din e de Napoli na ejaguni chembruta the eba na no pay ni say ne after so lose 3-1 against Fiorentina no yesi Di Laurentiis ani abre panyimpa ne ko apai say ne panyimpa de beya wontimi emfa no ensi na chese ni pafoforo entimi emra ene e kakra free Rudy Garcia we manager Edma club and the din enso de Napoli panyimpa no enso camp eba na no pay yere ho nsem no etimi atodwa e wo dwumadie no so na ne de meti free Chelsea ene say ne omni Saudi Airways etimi adidi nkomo ama chese ne Airways ana say flight your friend right Emirates no woman you made nkomo man komodidi na kwache pa de meti ene say Chelsea ebetimi anya 60 million euros na chese maba be a front shirt sponsors e de ama club on the Chelsea eno kakra e banti ne mu amohwe Facebook ene empo Sompa TV no de mu behu say de ne ntwe no enso besi akọ e wo Chelsea omu jesi nanim eno kakra e ban na no pay na nim say international break no me no kasa brand ya ne tin enso ere Abranti and the Eric Moses Caicedo when Yanko Pim or Mayan team and so the Colombia with Janabo Sampa or Church and a teammate no and so a dressing room and no air kakra eba nano pay e wo dwumadie so yede ho 7 air tuja na ne Abranti and the team and so the Malo Gestu the meeting nano pay and it's a club and the team and Mayan team at the France impanyim for Aton South friend say Umbra after said Dioto Pamecano Abranti and team pull out with injury no Abranti and the Malo Gestu and o matimi Aton South friend say Umbra na o mebo adwuma emfama alele bro France and no kakra etimi atodwa na okopema Brazil mpatamu a de meeting say club and the Plamires omo Abranti and the de Luis Guillermo na de meeting say Chelsea and Bayern Munich nyina no eje boani e Abranti no say na Abranti and the enso de Luis Guillermo no Abranti and entimi emra na chese omo mebo adwuma emfama club and the Chelsea and empo Bayern Munich and the latest update and no eba na no pay na Chelsea Abranti and the enso de Alex Disasi Abranti and the Jamete and so no so pull it out from the France national team camp Abranti nya de se otimi ato so na chese watimi akobo adwuma e international break Jamete and sa Abranti enso atimi akopra and no kakra eba na no pay e odwuma de enso de yegina so na yetimi eso e de nsem nyina asi na no pay vibrant multimedia printing and design solutions and no pay would wani betrim na chese large format printing general printing no ni nyina yetimi abo na nsa atimi akabi scan and photocopies ahodo ni nyina ye di hujuma so person ye signboard billboards ni nyina no oba na yetimi abo na nsa atimi akabi na no pay na bibia enso atimi aye kama edi ama Nkoranza would wani etrim old market storeroom number 20 ho and a vibrant multimedia printing and design solutions yebutu ayebo ejuma saso abetimi afo 0245 46 3216 0245 46 3216 saso abetimi afo 055 930 1119 o freye na yetimi aboa na bibia enso atimi aye kama na no pai kanisa heba center o madaroma ena kanisa heba mr no eno enso atimi abadwa so eno
ntia no pe wo de no e ye waste pain sisiare oba wo kwa aficha na wo twa gyajo ana wo de na candidiasis gonorrhea no e kanisa heba mixture ene e di A2 ase na bibia enso atimi aye kama no ati prostate enlargement wo omoja no entimi circulate e wo nipadua no no e kanisa heba mixture ana wo kopia no na bibia atimi aye kama atimi ediama pharmaceutical shop bia ana se license heba shop bia no kwa wo nsabeti bia kabi na atimi abo na nipadua no enso atimi agina brane ano pa obetimi afrem panifo na inquiries ahodo watimi aye e wo 0247 887436 0247887436 na bibia enso atimi aye kama on this Sompa Feel the magic in the air. I love it. Benya bi ho Atiko store akofa solo machine CB aba water ne fofofo me kire motor blue ya mode bomochi spray ntos cashew nut abrobe mango kube cocoa anka ene mfudie bia akuani wudua no machine ya wode be spray no ne bo efukra Fratiko home store was 0243629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. On till 5G. Na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na am say debi. Tie ni ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubie timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Nina you makwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome heavy do abrosanum why honey tuno. Dome heavy do abrosanum ho any tuno. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojobo Ventures. Nananom emwaduma nyina frosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi bibiduo kasa yade ma yade bo birimdwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto onu bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo
imamfoɔ nananom yɛbɛsi nkonnwa na topics bi a akɔyɛ no nkyi wahyew a yɛgye ho akyinnie no obiara de ne gyidie aba abɛboa ebi ne sɛ aware dodoɔ ɛsobɔ ɛnsanom ahosiesie ɛne bebree a ɛkeka ho saa dwumadie yi wobɛtie bi wɔ Sompa Sunyane 98.9, Sompa Kumase 93.1, Sompa Nkoranza 90.7, ɛne Sompa TV. Kwasia da bia, enwumre no nson, kɔpem enwumre no nkron. Kwasia da bia, wobɛhyia me ɔhini ama kwankya dozo a sɔfo maame premani. Yɛne abedwafoɔ na yɛn nyinaa yɛsua deɛ. Ogyidie ne sɛn, megyidie ne sɛn. Yɛn nyinaa yɛgyidie baako. Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino Alala Construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students a moya building and construction plumbing anase tiling no ubetumi abaye attachment ewo Alala Construction and Training Center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre Alala Construction ewo 0540379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. This is Sompa 90.7.
conviction na police station no nipa no hia sɛ yɛbɛma ne bail saa deɛ wei ɛtɔ da bi a na yɛtwintwan ɛtɔ da bi a gye sɛ nipa no tua sika ɛtɔ da bi a nipa no kora wokɔ bail no yɛtumi ka kyerɛ no sɛ wo deɛ woyɛ ɔbaa wo deɛ woyɛ asumasi wo deɛ woyɛ senti no yɛma wo bail nipa no all these put together emra no sesɛn deɛ na mmra no ka anɔpɛ yɛdi nkɔmmɔ yi na yɛwie a yɛama kwan ama ade wadwenkyerɛ aba bɛka ho na afei yɛtumi aboa nkyerɛkyerɛmu na anɔpɛ yi a yɛkasa yi no ante Muina Suleiman Atenase Oye Acting Director Commission on Human Rights and Administrative Justice in Nkoranza Office no ono ena o hwe chire ede ama empanimfo enye ono nko ene baaye na anopei ye ne yewra Asante Tahiru enso ewo ha enom oye senior bailiff ono nso ewo ha ewo Commission on Human Rights and Administrative Justice. Adea, good morning. Na wapo mutu saying Boko. Na monso die. Nyame adom ye ho ye. Eda nyame ase. Say office nso ye boko. Boko. Eda nyame ase papa ewo ho ennom. Mr. Tahiru, Pacho, good morning. Good morning. Adea. Na no pe wapo mutu saying. Nyame adom ye ho ye. Yo. Na oso mo pomo ye. Adom. Adom. Nti bibia ye boko. Right, yen shase na yenim komo Adea nkomo aye ba bedi na no pay by popular request. Amanfo ka say saade no ha wo madwen to da bi a wo mo nte ase wo mo hia set situation a wo mo nim anamo a wo mo ntuo enti na there is a need say anope ye bedi nkomo with the benefit of your knowledge fabo aye na anope na ye tiefo ensua bibi emfiri wo ho. To begin with no ye ka say bail na Adea ho asem na ye ka bail no ye kire ekwan a ye fa so eyi obi a police for afa kwan papa so ebi omode na omo arrest na so omo detain no kwan a ye fa so a ye koyi no temporarily enye say you koyi no kra say bia yen say hu no police station ho biu but wo koyi no for the meantime say all train say obi obekọ court and say asem course nti a wo say oh ene ye mane court na fie kakra na time bia ye court ehia no na ye de no aba court eno na ye frɛ ni bail patchu yo na ye ka bail ho asem a brofo ba kwa ya ye ta teka ho ne say bail bond enti no wa ma ye hu bail no bail bond no so ye den ya say ohun say me kire no bail no wo koyi nipa no enya say wo koyi na ya ka say eno ano no enti na wo say time bia no ye hia nipa na utumi ma nipa no yes utumi sande nipa ne ba police station na say court enti nhihye no mo de beto ho ama wo no ene bia sika bi o betumi ato o ma twa ato ho say bia say esi a say bia nipa no wantumi amfa na amba say sika we obetua ana say nipa no kwa this time bia 3 times a week e was oba police station ana once a week san hihye na wo hu nyina na mo besan no ene ye frɛ ni bail bond no right hihye no a ye be ye wo krata so ansa na ye yi nipa na ma wo no eno na ye kan brofo mu say bail bond no patchu right wakan no sa no awie na mimisa nhwemu e wo ha no say asem bia na ye ma hu bail na say asem bi wo ho de beka say wo we de lala ye ma bail sisi ade asem bia yetumi ma hu bail kanen no na nyama bi wo nsen boni bi wo ho a wokodi a beka say ye ma bail ebi a wokokum bi ana say watu obi mu na ana say treason me hu ebi a wo pese wo utu aban no ana say ebi a na wo prison na wedwane sa nyama ne yesa achewa na nkat kanen yese sa nyama de ye ma bail to see a no oma sesa imra no a kire say sisi a no boni bia obetumi aya ye beche wo ho no ye betumi ama bail patchu enti say approach for cheme na ye de me call police station a me ye da hunu say menya bail eye me right ana say eye obi na ese ogina mu ede mame eye right say
di kan be che tiefo right you're right say ye chiro police for chiro wa ye ma bail na sa right na ye ka no any say ye chiro bi etumu a within 48 hours say ye prepare nipa no na ye de ne kokot so one fa na kokot to a so o ma nipa no bail right nti ye right say o chiro betum a o ma mi bail na mitimeko na bail ni so ye de ma no ye de ma na wakọ na chire ya to nsa afro na ya hwehwe mu said the SSA de kokot to ye babua proceedings ama nema atoto yie nti wo right say onya bail nti hana yenti ase nti no o the right say onya bail ana say eye right a esa say ye de ma 90.7 na medical chiro mu say eye right say ma obi ye chiro tumu within 48 hours na say ye prepare on kokot to a right say ye ma bail yo enti na ene oboni beka say at whose discretion ena ye bema ana ye grant obi bail yo we dey metiase na dey mechire mu no say chiro call police station na within 48 hours na make am asem no ya prepare one for ankoko to na say mo be agent officer in charge say ye court so a ye magistrate a oti agwam na say do call ha e bia nipa no obegia mo say ye ma bail na sabe na de be ma no eno na ye nua ka ye be manya obi abegina mo say court de na ye be ma nipa no abegina mo na ya ma bail em say egu so kan bia na we bi ho ha be ba ye de shim yo enti na mimisa bio say ye police station yetimima bail wo ho ena yetima bail so e wo court enti no considerations ben na ye say ye police station a de na ye hwe ho ansa na ye consider ansa na ya mo bi bail say ye court a de na ye considerations ben na ye ansa na ya mo bi bail once a police station one day the fact say wo ho na 48 hours e be so no na ye mfa unko court no ene ye one consideration e wo say wo hwe time ben na nipa no aba ya chi nipa no atum inti eno echi ne bia na ya hwe the gravity of the crime ade no nipa ye no senate ye bibia so ana me hu na twi no bibia bone so pa na say bibia bia ade ketewa bi na esi ye inti a ebetumi de edi ngina ho akate ye bema nipa no bail eno no ye police station as a police station mo time limit no and time na mo de e wo say wo de prepare court no ene pa na ye the biggest determining factor but court there omo be hwe other things there omo be hwe so omo be hwe with the gravity of your crime bone na wo ye no senate na afi di ahwe se sa bone na wo ye no se ye ka se ebedu se emia you are found guilty how many years na would be nka ba akwadem eno so omo consider nte ye bibia omo hwe na se nka ye do ko to prison like legally ya bu for na se do ko to prison na wo hwe the period of time na obedemu no ewa eno so metumi ahinda se ye ma wo sa bill no na afi ye be hwe se wo permanent residence e wo krom ho na nya obi a ne wo ha ochena wo ha Ghana ha no ye wo bebi a ye betumi akasa ha na nipa nete na ye hwehwe na ye betumi akonya no e wo ho na ye betumi ahwere se nipa no nso wo adwuma o stable employment se nipa no bebi a ye nim se ha no ye adwuma o ye gainful employed na nya se enche na ye hu se adwuma ni ye nti wetu kwan wakose da bi eno nso ye behwe na afi di ahwe se nipa no on breaky builder say ebia ba empem bi no ye de no na ye chene sa ni ye de no kotum no bi be bail no na bail nhihye no bail bond no o breaky bond no na when ni so na mo sa che na fi the second time mo sa ban ye be hwe sa de no esida dia na che say ye we bia na ya ma we bail no eno na ye kakra metumi enti na said ya na mo kan we de me mpantwama sana ya to aso akoye ni
say yet will be 24 within the 24-hour mark, 48-hour mark, na say yentumi fa nipa no call court na nipa no menya bail. It means say the fundamental human right yetiaso. What happens? Intino, I say no na was say so owon krofo a e was say the omom yasoti. Ne hu yentumi nkum na enkoye investigation. Right. Say bia nipa ni obia mpo na so obetumi ebia owo one way a obetumi ama obia te no aboya mane nso ebe ye hu investigation. And I say still la wenye obia na say nyame adom na say bibia sutwa obetumi aba na ama ya so ati na ya investigation ewo. Right. Na mama mfanto aso kakra. Na jabrofu kasa mse be kan say unlawful detention. Say ya chini panato ebia wo nye boni bia na 48 hours na wan prepare na mfa na nko. Na wa mane demu a say de menua ba e kan ye no. So nya akwanya na wo free na wo onte ne ho ase say kire metu mu no. Mente me ho ase a ode bedan ya ye be hwehwe mu. Right. Right. Say typically ye release obi on bail ye ma obi bail say onko fia nema ben sa na ya ye de eto ne so menka say conditions na bi eta ye den condition okay so a bit depending on kind of bail I am manipa no nka typically no ewo Ghana mbra no mo ewo ye betumi ama bail based on say obi ba be ye ababe stand surety obi be gina mu ama be gina mu ama ana say nipa no wonye obi a engina ni na be depend on bone na awaye no but ye be ka say Ghana esan say ye system of identification say ye nim say nipa we o ha sa nipa esimesi ote ha say na ne brat ye ni sa information ni bebre nti na emprem bebre no bail without surety no without say ye be ma bail obi eni ho oba be sinjina ma ono ene ye ntama but eno ye one thing say bia e betumi ama o bail no say obi mbe stand guarantee omejina mu ma o say nipa we minim no nipa we say time bia mu hia no no metumi de no aba eno ye one thing nti surety wo hosa na so obi begina mu ma na sa nipa no na be make sure say nipa ne yi na ma ono time bia e be hia no no e so otumi de ne ba ana say time bia e be bisa say sa we nipa we o we he no e so otumi hu say utumi hu na wo kire ye say nipa no o wa ha ade we say na ye de oye eno ye one condition ena de betumi nso e de sika ato ho say ye be yin wo no e bia bibia si na say ye hu bioma e wo say ye di sika etumi to ho e ka say bia wo koi sika bi sei ena ye de to ho say nipa no ye hu ni bioma say sika no hu betua nti those are the two conditions say ye de wo no at any point in time ye hia on e wo say utumi san be report na sika nso e wo so a say wudwane na wugya say sika na ana say wudwane na say ye hu bioma say sika no ni o stand surety ni ebetua. Okay. Nti se metiase a na che say bail no gu ahodo mi no with or without surety be ahodo mi no ye wo police de wo ho e na wo court nso de e wo ho nti police de no a ye ma obi no se na mimi aba ekekire mu no wo ma obi a ye pe obi gina ho na ya ka kire ni pan se wo gina mu ama ni be no e bi achana ana 3 weeks ana 1 week ye ni pan no e wo police station nti so di ni pan e den e ba se ye hunu na wo na e be fro right nti mra wo be ni pakura no atam se do particulars e de to e bi a telephone number ba bia wo ye adwuma eni ye gine nyina to na se nipa na ye hwe no ye hu na wa be gina mu ma ye be se nipa na ya fro se nipa na ye hia no wa ma e na court de no nso wo kɔ na de wo kɔ gina mu na e twa se ye ma obe a eno nso itimi de bia sika etu tiri so se bia sika we e na de ato so nipa no edwane a ana wa ma una ye beje ade afiri ho nti ukoko to sa na ye no tie de sika to so nti wo mu ahodo mi no all right Adea o kan brofo bi o se surety o be kire mu sen in simple words dey amaye o be kire mu sen surety ne ye den ya nipa na oba be di ngina mu ama nipa na ya kye no ono na ye frɛ ne surety okay nti say ya kye kofi
na say ama na ebe gina ho say munyi kofi mame a ama na ye surety no ewa ha abribia na surety no ye nipa na say du baabi a surety no betima ye japade it depends and you know sometimes a japade sometimes a japade but then it will depend on you will be a friend ebu or self cognizance you will be a friend a recognizance say be a nipa no ye nim ni ntino e bia ye baby Owoahene bi wo krom ha na say bia ye mfa ne say ye MC na say minister MP na ono na no ho aba asem ne yakwache ne say nipa na say ye nyina ye nim no e wo ho no nti obetumi aka say me no me ankasa ye betumi agrant ono ani bill say ono a enko na bia bill term na yaka say sika we na fire ne fato so a ebe ye surety no amount in that condition e de ebetumi say japade no na ye surety na no so kra no ye say ye de bill na amount say e was say justify sa e bill no obi o ya ma wo bill no ye nka say justify ebetumi ka say ye ma bill 50,000 Ghana cedis ye nka say bia be kire ye nkwan a wo ba betu sika no ene sa ne de okọ but ye ka say no justify no nia onu be gina surety ne be justify na say nia ye ma ne bail no be justify ni obe gina surety no e no justify so betumi etua eno so can some of the condition of surety no o surety ni de ye yin mo bi a ye oba obema as far as any no abro 18 years no of good character no obetumi agina a surety but then nyama bi wo ho e wo say ye hwe nipa na bia na ya si obi ya man 50,000 Ghana cedis na yes unjustified na nipa no kra no maybe other cry asem sa surety nipa no obegina surety maybe other cry asem na che say nipa no ontumi sa 50,000 na asem ba ho na say ehia say sika na ontumi emfa mba nti no sa no ye be hia say unjustified right mame fa bika ho surety ni so a wo kan wa kire mu wo ba be gina mu ama ubi surety say ye be ubi wo na wo ba be gina mu edo ho asi wo say me gina ho edi ama no ama ya masa nipa na ya kire na atumu ana say akogina court no me kwa akogina mu ama no na ye yi no e na me ka say first na me ka say wo gina mu surety a ye hwe unipa no ndi di ka ye ma me na ka say ndi above 18 years ubetimi agina mu edi ama nipa no ba ye hwe ba bi a wo ye adwuma ye hwe wo dibie ene mpomponso awadu ne yehunu ntina na me di ka ka say basa na ye ju particulars nyina ne yehunu say wo nipa no kina ye hwehwe wa ebitu na sika na ye de to so no say sika no ubetimi afodo ana say ubetimi atua na fe ya mo wagina mu na fe ya ma wo na oni nipa no odam ni nipa no so begina surety no eno so ye hwe relationship e wo muntem na enkoye te say ya chi kronfo bi na onipa no begina surety no kra ye nim so one na ya ase ye suspect on adwuma no aha ana say nipa no so ye obi a ye sheda e bia na ye suspect say nipa no ni no su bitumi bia obi wa ha ne relative bia ne maame ba begina surety nso ye ken na inyama bia police ana say court na observe no sa nipa ne entumi sheda control ana say ontumi make sure say nipa no oye ka say ye hwehwe na obetumi de na ba because of the relationship between them na eno so no obetumi agina so aka say sa nipa ne entumi ma wo instant surety right ebio no said ya wo kanwe no na memesa wadi kan ate ho kra bad aha na ya na asem no wo no nipa obetumi agina ma obi say surety no empem bebre no yetate complain but say ye nokra na enye nokra no ye talk of town obi etim ka say wo ye bad a ye say ye ntim mane ma umma obi be ntu be hwe ko ye communities na asem aba no utun so oba bi kra ye capable a obetumi agina surety ama obi enso no ono nam pepe ma obedi nanim de akọ in the law no why na mama na kwan say obetumi agina surety obi a oye above 18 years oye of good character ye nim say ni suban ewo na sani na setena ewo community ho eye na ono ankasa no onye criminal record
saa nipa no betumi agina asori yo de na we ka na wo ka oba se bi o community ne so oba de e fa oba so on right wuntimi theater right so betumi agina ho se me ba be gina mu ama nipa na ono a gina hotuma ade ntina ye ma no kwan e ma no nkonko gina da bia me ma kwan nti ma so right to say wutimi ye surety na wo gina mu e ma obi go. Okay, in this case, you know, say asembisi no oba bi ko say okugina mu apebela mu obi na ye ka che ne say da bi a wo de kofa okunu bra ana bi akofa be ma kan wo ho bra eze say ba no nya akokoduro ka kire omo say the omo ye no mu tietia na fa ho de so. Yes. Say the only reason why wo ka se me nkofa me kuna na se me nua be ma na se me papa mbra na se me ye oba dia and so wutumi enya akokoduro ma omo te ase so mu tia wo fa ho de so. Right. Aye discrimination. Na and also against human rights, you know. All right. Ebusia for ma menka wo say utie Adea Akye Abia adwumadie benada no pa bia ye tena se kamra asem ye ka ensem a ewo ya setena mu a eto da bia na ehunu ankrofo titru eba timamufo ne prosifo ntem eba no bia emra obi kura asem bi kura na se emra ba mu pe se me de mempeme ho asem o me de sa ne man ya mana hye so abedrum pempenso eno nti ena yaje ato ye ho so se ye beye sa legal education we brano ama amanfo ehunu se ade bi wo ho na ye ka kiro na ye di diwa ubetuma gina wanam nso aka se o papa ana maame asama wo ne me kan nye saa na nhwehwe kire nti mesero bi a yenye ne sei na aboa ma oman no atumi anyini sede a yenyina yepe age a wo kan sika bi ho asem se ye betwa sika bi a ubetua na nipa okugina surety no esa se yehu so ubetima atua sa sika no ansa na ya man kwan ma na gina se surety e de amanipa no say ye court o say ye police station o memisa say medical tua sika na ansa na anase sika no brebe na ese metua sa sika no sa sika no utua no wo bre anipa no when to me am producing when to me am fanam amba police station na say court wo bra na ehia nipa no and for no reason ebia reason bi wo ho a nipa na ntumi amba ebia nipa no da hospitals critical ebia bibia esi ani ewe say nipa no ekono any dey fine but without any reason na nipa no say wo na wo begina surety wo na be di engine mu ma nipa no fane bra at this time e was baby a yehia ni ya na wantumi amfa na amba de a to ho bo mu twa eto ho se BBC a se yentiansa ana se BBC a ndi ye be usisi ya se ya kire obi atum na wo akobe na ye mfaska bia ento ho ye mfaska anto ye de to nipa no so okay ye de to no so se wantimi wa ma na se ska no ye gi afiri wonti sisi ya wo se ye de obi atum na wo na so ko ma be a yintieska ento amanfo so ne yedi nkomo a omota aka sa asem no se meko ye se bia mentuase ana ye se menye se nti ne anopai mu ma yate ase se ba se me apply for bail ama obi a mentua men spend 1 peso akora ewo ho sika bia no ewo bill fee bia ni ho ye ni me bia friend in bill fee I was say utua ansa na ya ma nipa ni bill enti se me ko ba bi ti se bia police station ya chi me nipa bi de no ko police station me ko pe bail ama no ya si tua bibi sei ansa na ya ma ne bail a me menye den e was say me make us fa nipa no obi se sika no for the particulars especially omudin tax na ewo ho fa no hwe nso right na ma eba ewa enyama bi sa na ewo so ma dance ebem nti na bia nya wonko a na obe nsa nyama bi se bet se wo ma obi uni obi enante na mutu sa na mo se na ebe ebeba asemi ba wo ho a embe ye ti se menko a ne police na ye gi na ho a ye ka asem nti obi ani ho a na o ka ho bi nti adanse de ebehia but as esi a woman ya so to ye be investigation ewo the opening mintiwa am fa bintu aso kakra
ana ye kan so stand na yete edama ye public education so who right ya na se nipa ne de ko na o se first cabra obiti aka chem say ye be nipa ye mtieska e ma nipa ye mtieska na de minim se ebia so ebuo bi na ade to so se man fa nipa na ma e na wo Jesus ka na se me disika hye won sem se me tuama na wa ma nipa bi no unim right ya ka kire nipa no na won te ne ho ase nipa no be ka kire o se nyo na be kire ne na me so me ni me right ntina ye kire na ye public education ama nipa ehunu se de niema esikoso enti de se saade anande ne boafu bi kura na wagya wo ho na se wo ka bi kura na watu ko na wo nipa no dem utu ka kwa se de na ye sha se edi kan no so utu ko na se kire wu yi me se de because unlawful detention so we detain me no uyi mi wi a afi na me so me no ba bia se me de ko se kira aja ye hwehwe niema no o de ba ye nso ye ba hwehwe mu se de me nua ba na ka no so ba na so wo dance se police ni we na emre so se ma mi be wa ma me na we detain me ama ma dem te me ntia se mo mfre no na mo hwehwe mu nti e ba sa wo de ba ye nso ye ba hwehwe mu with ayi wa dance na wonya ye no na wo de aba na ya hwehwe nti mpacho ebiasi pen se binuma ba se o ya detain me unlawfully enti bia mo nye de mo kama se bi ma na no mo kan be kwa akosi because mo kan se de nkwa nipa no wada mo awie ebi abada nye krom ha de ayene na ba bia me ye adwuma ebi aba nipa no ye ka wie ye no nipa na o detain no ya mfa no ho anche no ya mfa no ho anche de ba sa de ne beto no obasa nipa no wagu no ho fi eso hohoro no ho wagu nipa no ho fi hohoro ho no betima ye den yo odi bi beto aso mi de okay enti se bia ye mfa ne se ahemfie kura ana se bia badwa bi na de be ka se pata nipa no wagu nanim ase wagu no fi ndu be pata nipa no nsa ahemfie se ya bisi bia fakosia na se wo so nipa ni detain no unlawful detention na detum no obe pata no say compensation kura be compensate no is it me bisa me raise some of these questions because so ye o media adwuma mu nti no obi cause situation mo abon so otumi tumi kana waba ho oh ade say na bia ye de aye me ade say nti no these are talk of town nkrofo kan but said the amo kan say nipa no otumi prove adanse pa de mo se ne ya na wo ntumi prove adanse ba nkrofo ta kan oh ye ko bail asuma sekura na omo ji ye bibi kakra ye ko bail asuma sekura na omo sesei ye ko bail we nkra na omo sesei omo di sankomo yi eno ntina ye adwen se ene ye befrɛ mu na mo ba ma ye di nkomo nti I know say ensema mu biebie so na anopa kire atiefo bɛbɔ omo nsema ma mo pai sanse we num ne niema ha nkrofo bebre but ya ye se omo ni ba bi a omo kɔ akɔka no na ne de mo akire kwan no se bibi se towa ubetimi akọ human right na omo aboa na mpacho court nko na ubetimi ahwehwe bail afira na eno nko na the only option a ye was ubetimi ahwehwe bail afira na either police station and now court baby mienu pe we baby just the two and I know cry no more unse mo man kai say police then e limited e ye britia we say omo be prepare wo omo mpese wo exceed 48 hours no inti na sa bill ne de ma wo fi sa ho no na se etumi go through the court process na ye do court there from that point na ye court nko a na obetumi abisa bail efi ye ma obi bail a ye betumi aka say bail na ye de ama wo no nti wo betumi aye we untumi nye we ye wo nema bi restrictions wo mu ana yes restrictions wo mpado ebi ye den ya on movement nka normally ni de nko bia o freedom of movement say bia masora na permit me hwe sora make us and then person me kokumase no problem but o on bail dia e bia ho no problem boy on kakra because nipa no ye ma o bail say e was say wutumi ye ho available at any point in time say bibi say na say was say o move from maybe ko baby a efi baby a wo na police for ma wo sa bill no wo ho na wo say e bia ne police for na no surety no edi hu nko but the restrictions movement eso nti ye betimi aba say bia ya ma o bill na ya ka tro say bia say bi kura asam kan we businessman wo ta tutu kwankwa broche ni ade a ye betimi aka say bill nti untumi nko yes
ebetumi because ye hia na utu kwan ukoye business na udwane ene se ba ne sa dan de ya ma obel no kura na eye oh yeah but ebe depend on nipa no ebi a wan kasa se na okay ebi a businessman de ebe betumi aha no bi hostel tu kwan ne de but bi a ne ordinary on baby a ne de ha it depend on the individual right ye tate so say court ye ti wo news mu court wa ma obi bail but nipa na ntimi an certify and now one for fulfill bail conditions into nipa no still order so custody then na ye de ba nse we say de kan ye di ka bobo nya di so se bia ye de nieba bi ato so se bia ye hia nipa a wo ye adwuma a bia won sika oje no eye sei ye hia side pay for mo bra nti e basa na court na ma obi no na still no e bia ye do wa share police for ensen right se nipa no a ye hwehwe ne niema ye hwehwe afiri wo nchen ye require afiri wo nchen no sa niema no nyanso ya ye ma obi no e ma wonko ye ma wonko fi ye be detail nti ye hia sa nipa no sa de tete ana wo sa ye na no pay e bia se fa nipa se amasin e bia na japade eduru sei e bia nipa wo ye aban adwuma wo mo edi bia no e sei na so wa nya sa nkrofo na ma wo mo amegina mu a ye detail ye ma wonko nti na sa na tete nti na wo ye tete ne se ebi no ho ya ma wo mu bi so still no o mo da so wa nya requirement na ye hia no nti na ma wo dem enti say me ye ma me bail na ye the condition no ma me na me susu se bail no eson bro me so a me ye den say your court bill there definitely a magistrate no and as a judge no na wo ba bisasa wo ba appeal say onye bibi emfa bill no emma na say ebia ye police nso there na the officer in charge no e na onu be di sam komo a police officer in charge no and anybody na say a court so when the judge so at what point yeah Mr. Andy yama wakwa wada ma yente wo free hand right madam court today aine who find says magistrate court na bail condition was set ma wo hwe na ano ode ndo wa but me appeal to high court or circuit court about the bail condition ya some bana you bail condition in this case it is said all will be na ebi obedi pa you on sheda prayer nim ni papi e wo han and now unfortunately ordinary wa konya asem and now them na all try say bia obinya be and situation do say ni aye bisa as a condition for the bail no e boro ne so nipa no e wo custody obey the through process ya wo kan nyina say afi na bi obey appeal to the higher court ne e keka obey the ayes ane man nyina no sa no de services we hear the services of a lawyer say for banasa e di kan wo yo ho so u from near na say o hogwo entimi embema obi o say nipa obema obi no o citizen obe fulfill say condition one must be 18 years known address known work friends and place of work and say anyman or say nipa no fulfill but the utmost criteria and say we are foreigner there the surety must be a citizen of the land and at this point me share a situation bia obi mfiri ntamu ha baabi na bia wanya asem na yama ne be na bia be no boro ne so na wono anso wo custody enti no me hwe hawa obetumi anya assistance de aka ho asem se de aye kan ye ka say bia me fan say obi ye hoho wa ba Nkoranza ebia wo firi be ye north aine ena waba ena ya kire no ena edi na atum ena me ka say kire nipa no tum a first no me ka say nipa no ye kire wotum pe say nya the nearest person say bibia ye be contact no nti mra ya kire no
na yɛde akɔ police station no yɛbisa wei nyinaa na yɛagye nipa no particulars nti yɛduru baabi a ɛsɛ yɛtumi firi nipa no so nipa ɛwɔ ha nti sei ɛna ɛkɔ so nti ɛbasa nipa no ebitu anamo aba ɛna ahohoyɛ nso ebi obi ba kuruma yɛ anyɛ nnɛ yɛ na ɔba yɛ na ɛkyerɛ no ebi ɔba yɛ no ɛnyɛ dan a wɔwɔ no community wɔ no kasa trap bi a ɔwɔ mu nti bi a ɔba yɛakyerɛ no atom na sɛ ohia bi no a ɛnyɛ dan community no baabi a ofiri no kuro no a waba mu no ɛnyɛ dan a ɔwɔ mpanyinfo nti obetumi nso afrɛ saa mpanyinfo bi a for example ɔba yɛ bi a ɔyɛ dagati ana afrafra ɛnyɛ dan afrafra hene wɔ ha ɔba na ɔno so betumi agyina mu adi ne ho adanse a ebetumi agyina so ama no bail right yɛda ase paa ne sɛdeɛ a anɔpɛ mu biebie nsɛm no so de ma yɛn afei yɛnhwɛ ne sei te sɛdeɛ na yɛka sɛ yɛama obi bail no but ontumi mfɔfele condition nti no on the spot no yɛntumi anyae nipa no yɛsɛ process for Sunday no call custody in a given situation say bi na day no kra Friday enti no subsequently no otimi satisfy requirements na was a man bail no we are told this officer no be or weekend and officer no ni ho what happens to nipa no between that Friday no kopem the next Monday na ye working day no well in that case no ethics and yeah working days until Monday to Friday no the court assembly there overtrain up to Monday but if it's the police case there your police there but it's just any weekend sometimes to frustrate you you could do weekends it's not about Monday right and you know before I ever my friend for na bam at this point you know take home message about bail dear na was a Ghana ni bia Nkoranza ni bia a Tony team ever bail so that or share sa situation na quickly obekai say A number 1 say B number 2 say first no baby a wo be yi a ye bechi wa tum wo ho no wo ho kwan say ubisa bail e wo ho right ena bail no ye de ma wo no ye ntu ye sika bia emfa nto ansa na ye ma wo sa bail no sane ma mienu we or asem bia ubenya akọ police station no wo ho kwan say unya bail de etoso mienu ye ntu ye sika bia emfa nto ho ansa na wanya bail indi say me wa dance se mre bi manya asem na prosini bi agye sika ansa na ye ma me bail asem na chare kura metim de aba okay depends on the time even that there are some time frames restriction on some time frames I wait to me aka say ninti na chedodo but say I think time frame at least 3 months 3 yeah and and there's a brosa dia untumi mfama by jasu ya de obetumi de aba yo me ba kwa ahoma na service mu wo ben issue am person de tum answer na obeba me ma me na so me telephone number no 0598994994 0598994994 wada Roma wo de wadwen kire beba ye fa wo course no ewo ha na yetumi akoye nim ye ne commission on human rights and administrative justice and penny for Nkoranza na for fam ha na edi nkomwe enti no ye be for wadwen kire se am sandi na opese o kan bibia ansa menua ne Adea Akye nam de kakra so say bill no your right ne yemfa de ba kwa yensan fan to yetim say bill ne your right na emum no enye automatic yen kan hu sa no kire say your right by enye automatic ma kire mu say your right say unya bill say police case and say court case your right na emum no nhihye so da bill no enti a unko unya asem nkwa o say mama mbe na mfa then nhihye da ho ne say police with police in there ne say police obetimi refuse bill for up to 48 hours even though your right no but obetimi refuse for up to 48 hours right with the court no so say court so dey obetimi deny bail on the one farm cry right actually say depending on asema
ya bon hu kwadu ya yede aba no court ni betimi ahwe sometimes no kra no court betimi ahwe say asema ato yede aba no wo se me ma obela wan hwe kra wan kasa wo life no kra is in danger right nti o say yede wo sie kakra na ebo wan kasa wo hu ban nti e all right there na emu ye nkoye papa e wo police station ne court say e shrage for say bail ya me right nti udru hwa na wo ko say ye ma obi me da say ma ye nkwa ahoma no so na ye ni nkomo 0598994994 good morning Ude ne baby a Okasafi. Ofori na Kasafi Newtown. Yeda say my to bro ofori. Me pacho me pese me bisa ayi pagimfo no wo ho ne se. Baby ye fie wura. Ana obi abetran me fie no wanya problem. Ana o mache no police station. Ma kodru ho no. Ana me se ni pai wo timi fie ana wanya problem. Nti me bebe no. It is a police no akachira me say oninia na ma chira me say me fi ha no ma ni me digital address system ni ma bo mi particulars na chira no na still on charge say me be na o be na me faso right let us me no say no police ni insist say wo give me sika akoso say no mo ma me o assure me say ni the police ni ne ba omo office wa secure bia wo bia no omo di ba ma police ni no the person omo assure the whole nation thank you yeda ase bebre no dia wo de ba ye 0598994994 0598994994 good morning all right 0598994994 na waba good morning Ude ne baby a Okasafi Pacho from Evans, me catch from Nkoranza. Me da se bra Evans my entio. Se pacho me ma se mbisa ba ko pe. Ya da mo se ne adwuma mo ye. Ma se mbisa ba ko pe. Se Ghana mu mla no e wo mi se obi bo chewa. Yetimi echi ne tuma na. Ma se mbisa no no. Yo, ya da se bebre no de ade ba ye 0598994994 0598994994 good morning. Hello. Good morning. Good morning. Within the baby of Kasafi. Bra Usu Mentio, what's I'm saying? The Bajo, the Visa, almost there. The Obide, suspect at Boso. That was really what time. That's the hour for police or time. Conabra. What was our judgment now for? Nothing is the suspect before Sana. At time, don't know who to chat. Dama, Abranta wouldn't go to the Baroque. Okay. Yeda Sibebre, Ombe Hiwano 0598994994. Obi at the suspect, ebo suspect na police for show. And I say, Asanu Kodi police station, yo, Conabra, sa. Subsequently, Nipana or no koye complain, no. Or no for actually could check case in Umwa. O time now we're wasting, no. Dear now, obey at Yenipano. Good morning. Good morning. Would anybody be Kasafi? Kansanos. Yeda, so within the same Wadaroma. Overcome my NT1 no pay. Pacho, Unya, Obe complain Mawa. Which me belu one, I say, one trim belu. Okay. Yeda, to Rase, Omu belu, police in the Jews can. Yo. Okay. Yeda, see, baby. No, the other by. Good morning. 0598994994 0598994994 Good morning. Good morning. Me ba chaw my radio no call from na tie your telephone no so good morning udini ba bia Kasafi. Ba chaw ma Kasafi new time e me jejo. Ye da say yewra jo my ntie wa no pay wasam ne saying. Pa chaw ye damasi pa ne media brem Nkoranza man. My pa na ebia de na ba se police station asema mo kan. Nipa mienu bi anya asem ewo ho. Na abusuani bi asore gina se wokoyi asem na badua besiesia. Oyi asem na right se police ni no ka se maju mamwe asem. Yo. Let us say, I know the other by. Good morning. Good morning, sir. Would any baby Kasafi?
Flem James Boachidankwa. Yeda say opening my into. But I'm Catherine King Girls, no matter say a case Biana police for a chew beer, I said, Nisha says, and I say, your case going to financial says. Yeda say, Yebe you are no. Good morning. Hello? Would anybody be a Casafi? That's honorable for them because every sika. Yeda say my into. Your minute that was that Shradin Pine Pons was. Right. You have a question. If I say, Obinia somewhere, then go police station. That be our copper lawyer. Say, lawyer, no may defend and answer be at sa. The police is well regina. Say a young investigation you wear. You better no say, oh, no more gifts, be an immense, be a young investigation and the Panonia day. All right. Yeda say, Bebre. No, they out the buy 0598994994. Semrana se. Eno na ya igusu aye yama we. Se woni memrano a bibia ebeko ye kama ede ama. Good morning. All right. 0598994994. Ye usimadu ewe yenim. Yenhwe ensam na aba no yenyi ano emfiri ha ne tofa ensore. Benada no pa bia ede sa nkomo yi ebe bro nti ya na odi afidie na to ha na watie benada bia ebe ka asem foforo efa emra ne ya setena ehun. Mpacho ye mfa de na itwa to yi ensha ase o se ye wo duration bi a ye de investigation and sana police back as be ma bail na. Oh, there be police inquiry bail no say me sure say more than and no what time limit and right. 48 hours. Right. And no say 48 say police yam fan say anya say police acho. And now the one massa police right. Back. Right. Yeah, answer questions no na. The mesre etiefo no say ye kire nipa to mu a ye rashe dodo. And ye tumrika. Obenya say ya kire ne ya okwa akoyi no. Nya abotre wo ho maye. Wa nya abotre a na ya na de sansen bibiri we ba no. O rashe a wunni mra ne nti. O rashe na na wakwa akoje o ska. Nti say de menu apanyi akan. Say within 48 hours ne de. E so ma obi ana obe prepare wo. E do akoko. Right. Yeah, that's bebre. Offering na odi kan offer ye na o say ono ye fiewra. Ne tenant enya case go police station. Wa provide all the necessary documenting na and so proceed for say there be e basa onye den. Answer when your bill na mano. Ni edi kan first one. Ombo modin so obohu the officer in charge na police station. No mfa na asem ntu nani. We okay. Menye sure say officer in charge na di ne sa aduma no. E bia front desk for no. You know from a counter, more counter. Nti first point of call no say bisa and right so timi bisa for the officer na or share sa particular police station. No fa na asem ntu nani. Right. Me sure say ombeso over. Ombeso over no. And anana some etoso mienu ne say mo ka magana man nyina te say prosi na ebi ji usika ansa na wama obelia na se nipa ni nya dance de ba asotwe be koso ama no nipa sa prosi ni kro no kasai say investigations no e prove say nipa no when this adwuma na dia consequences e wo right na police for na nkasa no omo nkasa in their education omoka yes, ubisa police ni bia, especially police penny bia, ubisa na about bail. Obeka chro. Ye ma bail entieska. Right. They know it. Ye ma bail entieska. Atie for muntie ni yo. Ye ma bail entieska. Nti so okona ye se tia bibia. Ene na opani kan e bia na ye na sade ye pere kono so ntika ho. Ndi ya ye nto ye boase. Ya chu nipa ye nto ye boase e wo ho eno. Evans na dia na ubisa na say obo obi chiwa. Approach vote me chiwa. We don't come to the to us and say chiwa no ko born no court to na body police station. Unse court to say we do an ansem bi koso a. Chiwa no kra kire bibia oka. Ti we ko timi ti be police station na court no egu ba ko no. Emra sumu asem no. Say obi ubachi obi because of bibi no also unya evidence na unya motive kokota ya the motive beka ho say chu no boy no also utimi kire say wo nti no obo chu no na die nti
no about that right to me prove the and no by no crane police case a human and say a civil case and yet criminal case okay and or say obi boss suspect say boni BSc war and a report to my police and tia sana ko di police for nsem week bia na ya fra omumra mo kwa asem no settle na masan ko fie sa then last minute nipa na complainant no wa go behind you akutwa asem no mu but wo for say wa suspected wo no wa waste your time remedies be na wo hode ma no 90.7 FM. First, time wasting. First, and near the kind. Nipa okoye police case. On timi nkocha. Ukoye police case bia asa. Uwa ukoye case no. Uye case ni bia wa witness. Asem na be di police. Omo no mbe di timi decide say asem ade ba no. Twaso munti etwom ana say ye ntwom nti nipa no obi koye case a untimi mfa akire say me na me koye case no me ana de asa no ba so kra ye ntwom dabi enye say civil matters ende obetimi akwa ne sa ena no so no police so handle civil matters como deal solely with criminal it is a civil matters na police even though omo need strict jurisdiction but omo timi boa right nti sa matters ne de o kɔ na o ka say o mi anam de bae me say twam a fine ye betwam but nia ye accuse or remedies bia umbra human rights no ye human rights violation yes or defamation of character me da say bebre nia na odi ho ono so frɛ na nasɛm a wo ka ne sɛ o se obi di asem to no se ko di police station ono abeti mama ne ho bail ewo asem na ye de ato ne ho no ne so na ekoba ne sa sikaje no esan wo mu ana ono so bi se sika no ho asem the thing is one case na make say ubetumi eyim but e was say unya some status bi ewo community mu as obi animu community no obi animu etumi di adanse say we sa nipa we de untumi endwa no nti mimi say obi animi se minya asema me nti ma me ho be sa na untumi ye ntumi assure say time bia ye hia won betumi enya wa bia ye ma wan kasa e ma ho be anti conditions e wo ho e was say discretion when I can discretion again right of the person in charge obema osa bill nti enye straightforward say wa ko gina police station say me gina ho ama me ho bi and the maso right na ahano na mesre tiefo yin nyina ye tu ye ho fo say ye nam ho a say obi anhwe ye aso bibia mfa ye ho abrabo pa ni suban pa etimi guarantee ma unya sa nia wo can self recognizance bill sa right ena nia na odi ho nso nasema na obisa ne se asem Tony Pamienu bi ntana akodi police station na abusua pani aba se o made hye ni mi bi yi asem na akofie na makosiesie mpem bebre no emra makwan a yetua sika de meka kakra ne se yentua sika esan se nipa na be gina mu se made hye de beto se ukosiesie ade besi no fa homu yaye ebraye na yehunu sa asem no adimu amantiase aye adwuma yentua sika emfanto right and again mo man hwe se senia Mr. Ni kankan e de obi ko custody asem bia se bia obi na obi anya asem na police for bam na ya chi nipa no o se nipa no ko custody na asem bia na e de obi ko custody there be custody yes ya de obi to cells cells enya asem nyina ene ya de obi to cells right cells no I say the demeanor and actions and inactions of your police phone binum and I say could that say a sort of punishment but in reality for your own protection
for protection. Yes. Ebi asema ba gidigidi mini madam ntem gidigidi tempest was short. Na asema na police station. I was say they should keep us apart. Na akomano eba from. Ebi wo kra wo ko jani unhu nim nia ekosu na akofa sebe asem foforo bia murder bia na assault bi asan ba beka. Enti no enya asem nyina na ya de HSL. Na de meka so se me mfa nse obi a wo twika na sisi ya wo duru kurom hayi na ka abonipa. Ogina ho awanhwe a dom e wo ho no betimi aba abeboro no akunu. Nti so nim police station kwa na obi boa na ye de no koduru wa ye de ni sie. Ye se ye de nipa no asie se de obi e ma meye ni bibi. Nti nye ni nyina na ye de nipa no to se. Nti sales kono ankasa no nheda nye punishment. Enye punishment ye de usie. Ye de usie na ja ya hwehwe ndiem kakra na ya makoma aba fam. Me ni me brother ba ko a onu obi kura nya kasa e ko ye de ne kwotena counter odi be ye 2 hours na na osoma ye ma me ko o se ye me frɛ me ti me ko do police station as a uni a ho ya na wa kwa kwotena ho sa nti ya mfa na nche ye de ne tena counter right nti me ko ye na me ne police commander na ho no ko kasa ye no na o si nipa no ya ma ne krata so wonko hospital oba ibe o ko wa ma bi Adea sa na commander ka se onko fie Adea chan me report ye na nipa na nsi ho bi nti yeso ya nko bi nti nye ni nyina na edi nipa na de obi tra kanta ye de obi so ehiem se de akoma beba fa se na won ka no ima ye hu se cell no se e police na sa wa asem ye ndi wie ya e holding cell keke ye de wo to baby aye twen se we difo ana se den we ye guilty ana won ye guilty e prison no e ho no e na ye punishment. Yo yemfansi na nyame ya adoma nesu ye beto azo ye de nkomo ne adesua foforo bebre etiefo minim any other issue bi a mowo de beka ho na afi ye wie nkomo no last words 30 seconds na yempon where maybe mochi akwan mo office obi pese or contact mo ani nyina na ye hu ba bia mowo. Oh, yeah, the office there or post office that there more. Oh, Nkoranza run about here. Right. Time bia no ba from 8:30 to 4 p.m. bia no. Oba between. Right. Chief, Bajo ni twatwo na yen so. Ayo, me fucho kakra me de ma tiefo ni se yensua de kakra. Yenhu ye right no. But yenhu se ba bia ye right no epem no ho na obi de so start free. Yenhu se bail hu se sem ya ye adesua yi mesre and knowing you are right na nyem tokwa anya afi na okogina ba bia kwa edede process wo ba bia adwuma bia process wo ntu dru a follow process no na insist on your right no quietly on sabeka yo me da say Mr. Asante Yempon yo me so de meka se mesro nuan se omonya abotre se chi nipa ediko police station a oni police ye topic here to you and the police so no mo transe na hunu hyehyɛ ye wo ho ma ye ntumrika no mo nrache e basa emma de on pesa o mo hwehwɛ mu na o mo hunu no entimi enimu te beso na wanya abotre na fe human rights de yakan enye we nko bibi kyere wa adwena utim ba ye office na wo bebisa wo ba ye betimi a kyerɛ kyerɛ o nya case nkwa na de ba ade bi a kyerɛ wa adwen bia no wo ba office wa ye nso ye beboa wo bisa ye be kyerɛ kyerɛ mu a kyerɛ Many be can efa say ubetumi aba your office no so no ekuo ene ansori so mubetumi afre yen ewo bibi amo yebetumi aba public education kyerɛ ewo ekuo na se anasa sorry ana ebi wo ha wangasa wo de ho kwa omo de kobra sa nso na nipa no nyama bi wo ho ankomu nyaaya ankomu nti se mo so wo ho na se mo woku na se mo pese ye ba na ebe nkyerɛkyerɛ mo ba office e beto nsa frɛ yen Yebeda say ebusiafo anope ha na yede yedwumade no fa edikan no esie na era Asante Tahiro ye senior bailiff era ending so by omo nyina free Commission on Human Rights and Administrative Justice Nkoranza ha enom na afe Muina Suleiman oye acting director Commission on Human Rights and Administration Justice woman e ba ya no pay yedi nkomo ewo ha enom ade Akye Abia dwumadi no na waso eguso a utie no enche bia na yedi dwumadi no fa etwato nso yede brew aha no ye ba bedi nkomo na nkomo a ye ba bedi no
ɛno so ɛfa ɛyɛ yasetena ya emu ebi UNICEF ayɛ report bi de abeto dwa 2019 2020 2021 suku nkwada a yɛto wɔ mo mo na na sɛ mɛma ne wɔ mo da yɛ ɛwɔ yɛ man yi emu na nipa a ɔmo ɛyɛ saa perpetrators no ebinom yɛ ɔmo papa nom ebinom yɛ ɔmo nuanom ebinom yɛ ɔmo ho nipa na yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ sɛ hefa na yɛtɔ osini hefa na yɛyɛ mfomso a akɔpem sɛ papa tim ne ne ba ekohyia na ɛyɛ arɛhosɛm yɛba na yɛbɛdi nkɔmmɔ wei nso anɔpɛ yi ɛwɔ ha ɛnom ɛnti sɛ ɛna yɛkɔ yɛ nim
enti etwa se anopai ye ka ho asem ye da asese Awurade de waba na ye nsa se ni nkomo no enfi ha enom report bi a UNICEF United Nations International Children Education Fund for no wo mo na de aba wo mo na ekuo bi a kasafa mma ne nkwara ho ye trinity akasa gem sa kuyi na aka bom the report bi aba bonten in the report wo mo ka say between 2019 2020 and 2021 kwadama yo bebre ewo ye mayi mu a sebe emema efa akwan bi so share wo mo ene wo mo ehia enna na wo ma kontabu no kyerɛ sɛ nkwadama yo a ohanchemu aduonum enan achipomiensa ya wo mo mfie no gina 17 ene 22 mema ehye wo mo ne wo mo dai wo mo to aka so eka bio sɛ ema na mema hye wo mo ne wo mo dai no emu ohanchemu aduanan num achire ponso wo mo mfie no ye 11 ekosi 16 wo mo so mema hye wo ne wo mo dai na nipa wo mo di sai dwuma no wo mo ye emaya ya hye wo mo ne wo mo da wo mo ahu nipa ebinum wo mo papa ebinum wo mo wofa ebinum wo mo nuanom ebinum ye nipa eben wo mo ena wo mo di wo mo saa dwuman nkomo ne asema edadwani na ne ayebisa ne se oman no sese de agensemu ana yadrum pempen so se nyame asema chi nyina ya mamre ne yenhyehyɛ ye mu nyina yato atwene ena sese ye ya ade a emre bi anka beka se ye abususem ye bi wo ye man mu ana wadaroma mamintie wadwen kyerɛ mfiri hanom yo dedi kan no de otumfo nyankopon ase se ode ene akyeye na ya betena ase ebedwundwun sa nsem we ho no kwasem ni dedi kan me chew yatiefo nyina omo mutie nyina free achichiri ne benchire nyina no na me onhyira obia amen ya sama ahomte na ayro ho se oma we enne asem we etu atese ewo yeso na mpembebre no yabeka se oman ne ya ginsamu yabeka se oman ne ya ginsamu yaman no ya gie ensam nti esese yetena se pa na yakeka nema ebom anya sa oman ne be ginsamu frise asem se ya etise kura no na bre tintenten no ne yantibi se wo be kan ebia be ka se yankopon aka se emre no kwa wie ya emre etise no beba but se emre no kwa wie na nsem se beba menyi ni se Ghana ha na be hya ase right and secondly nsem wo ya ebeto dwai percentage omo amaye is very alarming right na say ye kase even Ghana have na 2020 2019 and so on and so forth and now almost who sa nsem we say no say ye kase ye de to aman bi so wo Africa nke e bia wan hwe a South Sudan ye na ebe di first say kase ye de sa nsem we ye de fa African countries no so okay Ghana ye call ho no suban se ni enya no mu ye call ha suban ye nya ye no ye nya percentage say wo ho say ye kase ye keka bom sa wan hwe abom sa Ghana ye na ye be di first and say ye beto so be second because enya de a countries bebre no wo benya sa suban we mu nti na che say enya wiase na wie ye no mbom na ama sa suban we na ba na Ghana no man no na agi nsemu sese mpanimfo hunu kwan bi a yade niam bi betoto na ya hunu kwan ya befa so a yeso yebenya ye ho na yebenya asomdwe me da se ne sede a ede enti na sa ne man koso o bu nkompo hwe ye man mu a de enti a koso sede a yedi nkomo yi no kwasem ni
mpem bebre ya na meka say especially ya to your tradition no ato atwene anything ebi ni say ebra oman Ghana ya sha ase no na ya wo mra bia na ya di bu ya man saa nsem no a ya mra na ya di bu ya man ana say ya mamra na ya di akire ntire na edin say saa nsem we bi bebi ebepi o mu say na ya mamra no on say ebra bia na meka so otumfo nyankopɔn bɔ ewiase no ɔbɔ obia ne kuro ne man ene na mamre sana Qur'an ne kyerɛ yɛn wɔse me bɔ mo ambusia me bɔ mo akuakuo me bɔ mo ɔman ani nkuro na saa nkuro ni na ɔman no a nyankopɔn hyehyɛ ni bia no ɔma obia ne na mamre amamre no enya asotwe mu ɔden ye o enso so no etumi breki ensem na eba no ebi ne sɛ broni ye ka no o ye ka no no kyire mu sɛ saa ka adi we asleta utia so a ka no be kodin u pese anomra foma uyi wi na afiri so na utia break so a ano be brase so no wa ye nhyehyɛ ato ho enti sɛ akola akura tena ka no mu ubon sɛ akola kitikiti bi ne yesi wo twika akola kito we no o twika because onim instructions no enti onim sɛ otia break so a speed bi e ko bi aka na no be brase enti akola kito ubon sɛ no wo twika emra eda amamre nyankopɔn ne som ho ni dwumadie ne man ne bibia nyankopɔn de emra toto ho odi Ghana odi emra maye hwe kanea ne yekura yi sabe ne ye mrante no na yi no na emra na wo ho se sese wo kofa school ni akwala no wunyinsan school ni akwala obeto afidie ma afidie keko ena na obeto yanya ohio yam ya ohu na mom nya kofo ba o ye school ni nko a obeto afide hwe sa asem we sei na abrantie bia suro o ma me no papa no wabusu akora ye hu se wo ni abaya bi tu anamo no ye school ni akola apani afrezi hwe yo ye afide obeto niti ye ni afide siko sa bibi no ahwe ye uko fa na asem bia ba ene wa na abekwa akodi wasem afide obeto niti na aye dinamo untimi usuro so no aninti no etimi breki sansem no ma ye mama no timi ko school enye mra bi emu na ne modin ema afidie keke na obeto eno firi ho se obi a eka ne sei no amamre ya ye ken da so wo ho ena nyamesom no so eda so wo ho nti bu na yemu nyamesom ni nyamemu mra ana se ya mamre na ye wo ena yemu nti ena ye decide amamre no da so wo ho a enka ebe ye adwuma because enu ni nyame bo ye tum but enne amamre ni ho kane oba ba ya say 11 years ni adade anko akofa be ma na so obeye be mi ana say 12 years 13 years obefa be ma obeyin sen no minu ayi betwa dwan moja ene agu so abonten so no ano ni ya mambra na emaye suro sa akwala onru ni mpanyin fie so na obekwa akoyin sen we ni amambra na ye suro but ene sa amambra no eni ho so no say obi kofa ne bakura na say anase ni nua no okofa no a kan ye do bekwa ahemfie udura ahemfie enwan a obetwitwa no ho no enya asem ketoa but eni ho sabe ye akurase akura baabi na say ukoye saade ne ka so odi no kwa ahemfie a obetumi aka se wonko onyo na ye saade no ye ma na eco police station because ye mra ne ye nhyehyɛ ne nyina no akodi a police phone seb ana saa mra ho no a ekodi ye no so no ama akoye se akoye western mra abrafo niema ne wo suban yesu nya saa ne nyame boy ye tumu nti so wo de ye fa ho a it look as if ye hunu nani so ye hunu asotwe bi ewo mu but nkan enye saa asem we say ebi wo ne ko police station yetimi di obi bi tum 7 years 10 years ni adade enso nananom pensoro odwan ne ebetwa enso se na odwan ne timi stop asem no but we say edimi obi tum 7 years 10 years
eso still kwa na ekoso oman no yaduru musuo mu ana se papa awo ne ba na papa ebetimi ahwe ono ane ba wawo no anim eno na ko enaye yaduru musuo mere mu ana no kwasem dua boda ye no me da ye so ana menua anya no me bi na da ye so ebre bia ya na meka se aboa odwan onimene dan pa se edan ni ni nanso so no wan kana nwura mu a won koda obetimi nwan wo nwan a wasibuo kama de ama omo enwan no betimi akokina bontena ho bonso omo sase no omo bafie ba se omo bewura buo no no gisa wo force wo omo so no se Adea bia na ema bia na mra bia wom bia no se ye jan implementation no ne ye eni ebi beba ba keka ho bebre se jan ye mra no to ho na asotwe ewomu ene niema bia ewomu esese mra no nsam no ebi beba ba ka ho bebre because ena da bia na me kan no be di Nigeria sitna eye mfanto ho because say Yoruba land nim na ade bi say no wo mo no say omo democratic country but womo emra no womo nhihye no womo tradition no mini womo mfiri ho kura enya de womo twa womo mfiri ho kura still womo tradition ni de eya adwuma even cross o de sebrebia me hwe Nigeria film a me ka say Nigeria for womo suban pepepepe no womo de film no bon womo ni ye ni womo kasaye any said the omusitie pepe no de Nigeria so omusi respect o monpenin for so omusi respect o mahemfo sa pepe no de film no so no into tradition no omfiri ho kra into ye hardly say sansem o ye te no o ma we mu no obete no o sa man no into na bre me ka say sa asem senka wo ye sa research so mo ye for Africa nkro ni nyina mi na asesa ka bo hu say enye wiase awie no na eba normal way and we are lack of something as I say ya hwehwe na ye san kofa nti wo hwa ade na ya yera ese ya hwehwe san kofa ni kwasem ni ya yera ne ma bebri because there be am ka say to me no a ya gi independent na ya say ya gi free ya hemfo no msem no aha ye yie pa because na ya hemfo no wo mra no sabe enhye dan ye mra emodu ansoso na stop bone na break bone so no se ade a Nyankopon na da bia am ka Nyankopon ye nhihye no o ye ne nhihye e to bibia ho ne mra ne na sede ne na hyede but se u fi se saadi we de ye democratic country ntine ye Saudi Arabia se ka se emra bi ti se oba na se obi ekobo adwamanti esi na bo akuna ye kana ha obaka se emra we de anu odin but nyame mra wo mo gina mu so mbe implement no mala how many times na obetin Saudi Arabia se be ma bia oba bia wo kunu akofa be ma foforo emma because mra Nyankopon wo implement emma anya ade ebesie because eno ni Nyankopon mra wo de ato de ama nti obi amra ye de ama ye no se traditionally no asem no bo se enya asem emudu na se me makofa obi makofa me ba na nanam se omo jibi nwan so na se ye de me kokot ye se ye de me kotum 20 years emudu ehin na nka ye ade emudu me fa ma bo ma fa me ba na ma fa me nua ye me ko na nanam ahemfie no omo se omo jibi nwan so emrosan akotoa ana amronsa adaka me call court no yes ye de me kotum 20 years me twa nwan no anso bra na nanom gye nwan no saa suban we nim nyina breki 90.7 no obi asuro se obetu saa na mo no right na de pa na obete kura na once in 10 years na beti se bia ba ku biasi once in 10 years but no beti se ba ku biasi right but ene ya ye de obetum 20 years de ehwe de eko nti no na de memisa na se sese no suban money ana suban foforo bi na yesua ana se because kani ye nkura ukra ye papa pese oba behunu wadejemu
woyɛ abɔfra wo mpɛsɛ so behunu papa na wo maame adagya mu enso ya kame aba be sese no ya aba be normal I so enye hwe obi atimi ye bi ne ade nti question mpɛsɛ me bisa ne sɛ ɛyɛ suban bɛ na yesuan ana da bia me kan sɛ sɛdeɛ wo kan no na yɛ maame nom ne yɛ papa nom na suban bi a na ɔmo de kyerɛ yɛn ɛne kasa bi a na ɔmo kasa de kyerɛ yɛn no na ɛyɛ ade a na yɛ fa de yɛ adwuma social media ne ada television bi nim ne nsɛm bi no a aba nom no ɛno etimi ama yɛ suban bi sesa na ansa na saa suban no ɛbɛma yɛ suban bi asesa no na yɛgya yɛ mmara no mu sɛ nka mmara no wɔ hɔ dendenden a ɛwɔ mu sɛ nka suban saa nneɛma wɔ yɛ a yɛhuhunu ɛne social media ɛne sɛdeɛ sɛbe ntade ahodoɔ bi a aba ɛne mmaaya no kwan a wɔn fa so ayi wɔn ho binom no sɛ ɛwɔ mu sɛ nka ebi ɛbɛba nanso so no ɛnam sɛ nka yɛ tradition no still ano emu ɔden ma yɛ ne yɛ mmara no emu ɔden ma yɛ na ɛhyɛ yɛn sɛ ma yɛntu saa na ma wɔ nti no nka bi a ɛbɛbra no ase but it look as if sɛ mmara no mu ago ɛna mmara no dan ɛna sɛ yɛhunu nneɛma bi a na yɛhunu no kane nti automatically yɛbɛsesa suro ayera afiri wiase ana because kane no ne da me bisa saa no ɛden sɛ sɛbi o woyɛ ababaawa koraa mpo na sɛ udware a sɛ wunua koraa mpo ɛbɛba behunu no ɔkaka ne ho sie ne saa nneɛma na saa so ɛnɛ suro fɛdeɛ nidie ne obuo ayera afiri yeye brɛ so ana no kwasɛm ne ɛbɛtumi aka sɛ ebi ayera fɛdeɛ afiri yɛni so especially commission no kan saa asɛm no sɛ ɛbrɛ bi bɛba a fɛdeɛ bɛfiri ɛmaa ni so wohwɛ akane ɛnɛ atade bi a ɔbaa bi bɛtumi ahyɛ de apia bɛma bie no wɔbɛtumi de apia abɔntene pii pants pii ayi ebia ne yɛde kɔ pii wɔ school ne ade no even kora saa tam yɛ kɔ pii school mu na sɛ mmaa no hyɛ ayi a na ɛyɛ wɔn den so wɔn de bɛba out so wɔn de bɛtutu mirika ɛnɛ yɛde hyɛ kokurom ɛnɛ bɛn wobɛhu sɛ ɔbaa bi hyɛ atade nika tietia nika o tietia kutuwa bi na ɔde nam kurom ɛnyɛ nika yɛ kaki nika ebi atade material bi na bi no apam na ɛhyɛ no na hyɛ no na ɔde nam ɛnɛ fɛreɛ no kwasɛm ne fɛreɛ afiri nipa ani so nanso ansa na fɛreɛ no bɛfiri yɛ ani so no na yɛ mmara no so na yɛagum secondly sɛ yɛde yɛ mmara no kɔhyɛ aban mu sɛ police ne court ne ade no ɛno so ɛka ho bi because ɛwɔ mmara bi wɔ hɔ a na nka nananom na nsɛ sɛ nka yɛgye saa mmara no firi nananom nsam sɛ yɛmfa no sɛ obi akɔfa ne ba anaasɛ busuani bi akɔfa busuani bi a nka yɛ traditionally yɛde kɔ court wowɔ hɔ abɔhu sɛ mpanimfoɔ bi aba wɔn sɛ wei deɛ ɛyɛ abusuasɛm yɛhwehwɛ nsɛm no mu no akwara ne nsɛm na wɔka no ɛsɛ ntaaso mu nti mɔdaworoma ɛpɛ sɛ asɛm wei deɛ yɛbɛyi kɔ fie na yɛkɔ siesie na agya sɛdeɛ na wɔn ka no ha yi yɛsi sikatu anim nso saa asɛm wei wo ba a ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya kɔ fie firi ɛsɛ sɛ wotua biribi na yɛtua asɛm wei na yɛyi aba fie yɛyi baa fie na yɛsɛ wei ɛmususɛm ɛnyɛ asɛm ɛsɛ yɛsosɔ so ne yɛbɛndeɛ bɛ ne yɛtwa so so ɛba ne saa nokwasɛm ne ɛma bɔne no yɛnyɛ adie because wode kɔ police station koraa no a wobɛhwɛ na mpanimfoɔ bi di akyiri because yɛfii sɛ ɛyɛ animguaseɛ ma abusua no nti sɛ antam no ano akwadaa ne ne papa gyina court sɛ wafa no saa asɛm yi ebi sii nansan yɛ ntam hɔ a ne yɛteɛ ɛyɛ abɛbaa ɛna onua afa no de no kɔ aburukyiri ɔkɔ no kɔ aburukyiri hɔ a fɛdeɛ long last no ɔsi akwadaa no ɛnyɛ akwadaa pa ne ade no ɔsan ɛma yɛde no baeɛ na ɔgye ne papers ɔbaeɛ akwadaa no de ato sɛ na ne bra no fa no minia asɛm wei na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛkɔ firi sɛ ɔmfii sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛgu abusua no anim ase nti yɛkɔyi asɛm no na yɛde aba fie na sɛ ɛba ne sɛ a
na kyerɛ sɛ esuro bi anim obi foforɔ so bɛtumi ayɛ bi obi foforɔ bɛtumi ayɛ bi because ɔyɛ bi a onim sɛ at least nya ɛnkɔ ahemfie court no kura bi kura bɛkɔ no kura na ebi kura na court wei court yi no ne yɛ nka no ha yɛ ka no somewhere sunyane ana bi sa ha na asɛm no na ɛwɔ sunyane a ohunu fɛre bi a ɛwɔ mu ọba no no abeka na asem but court obi anho obi emi ehunu se asem na questions na girl na ibisa no bo no ana se yese na mmom senke si kromai na kwa ahemfie a na nipa pu aba ahemfie ho a na enim sa papa we sa say no otia mini ade anim guase be papa kina no obi be hunu se ye anim guase ade yo fere nti wonu so onye bi but e call police station ya ko yi asem no de aba fie ya beka ya kan ye no okay alaji ye nhwe ni say papa timi fa ne baba ya ba ye nte se maame bi wa makwan ma ne baba ma ene nada se bia sikura me mentante ensheda ma mpem bebe ne ye mema no na eya omofo omumama ade na ma no nye sa na mema na de timi yesa wo tena se hwe abrabo ne asetena mu a okay unse mi de mi hunu se emema wo akono mo sinema emema akono no anu odene asene emma because ye mi hunu se bema bi betimi ye fan se ne yire betimi atukwan for almost 2 years na oba no onye na dwen se obefa bema bia but din se ebeye mako se bema no sa bema no betimi atena se for 2 good years na woye na adwuma na wo ni sika na obeka se onfa oba bia nti ne ye mema no akono no eso sene se chen ma nti bre bia na se de Yankopon so ball eni oba no obo no nseche we se ne ho bibia ye attractive nti so oba Islam a ye se oba onkata no ho mfiri soro emesi fom gise ne nsa ni nanim kakra ne kon kra na obi kra gan ne kon obi ne nafo obi ne sa niama no enu nti ema mema no ewo akono mo wo ma ho sense bema oba wo akono ewo bema oba se sa part area no se na ho hunu ho a ebia ebe attract no nti na Yankopon say at least bema wuni hwe na wuni atade na wuni bibia kra no se o kata ho firi ofuma ema na tra okotodwe nti na ema no wo mo kind of feelings no ewo fom kakra se na mema enu nti na ma mema no nti wo hwe ne baba sede ni mpoku asititie na oyi no ho kire no ni nwotwe kwa aduo no so one ne papa tia ana one ne papa shedan bi mu ahwe nipa adwene nkoso se one ni nua one ne wofa ete tokuro bi mu a nipa adwene shedan nkoso enti ema na nkasa no boni beka se warning signs be na ese wo mu hunu na se bibi se pempen so ba wo mo ano wo madwene emrante ne be se wo madwene aba wo fast no kwasem ne oba Islam nchechire mu a osese oba oduru ni mpanyin fie so fe 10 years kra ensese oni ni nua mema no da Islam ebrasa ade no kra se oba wadi 10 years eko no oni ni nua mema no ma o so the same age no edadan ba ko no but hianti na mana basa o ukọ other countries in Saudi Arabia ne adadona no doubt se na one ne mema no eka bom edijuma bi eye secret place bi say wo mo hye dem and no doubt a man wo mo dan a mema no wo mo dan because bema ne ba no et say ejani petru obe wa dwun so be protect but enye yi nti komse ni kura kan say oba oni ho kwan say wo ne bema ehye dem say o mu sua Quran ana o mu sua Bible wo say so oba no wo gidie te say Mary Yesu ma me kura ma oni bema nkoa enhye dem wo bra obi nka ho because sa example na wo dey man say Quran wo gidie ma Mary pass anamonsa won tu da nso wo say o gidie te say Mary kura na so far as one bema
nko a hye dem si yesua de no enne mu besua ne kama ochina mu besua ne kama as time goes on ani anema bi besesa enti ense se oba ye ma ye mamma no ene ye ma memma no ene ye wo fa no nko a atimi hye dan bi mu wo bra ye wo nko a ne hye nti se wo baba na se wa page na ni apage kakra se ohun se one mema no tide hyehyehye ba bia na mu di sa agro na se wo ma wani ba wo so ma wani ba ho because Quran Islam in church nti ese wo mo don ade so a Nyankopon kan sabu ni nyam sanse ni Nyankopon man yo ajezo ase we de intimi nsi anase intimi mba ho ni onua ba ma onua ba me onua ne ho dabi unim nyansa ntim ensi nyame nim sane osi ball unim ne ewo mu unim de ode fix wu mu ani nti no no ka kire yen se oba no eduru sa stage wa ni nua mema no kra na ma ye ma omo ne wo mo nda enambom nti ese ye ya hwe yie e wo sa ne ma no yie ba nti no ye awofo no de no awofo no wo na be separate nkra no se o se de ba bia mo de mema no mo dani emma no de ni na fe wanya ma no ne mema ni na kasa kire se ye wo agro bi wo ho ye ma de na we su ye mema de nti se even kra no so omo ene omo nuanom be di agro kra no e make sure se nya baako ene baako na hye dan bi mu e di agro so omo be di agro wo ba bi kra na omo nuanom ne omo ebinim ka ho ene omo di agro no memma omo kwan ma baako ene we nkwan eni agro so no ana ye hwe se ye mamba no omu yi ahun kire obi o eso mfere ne papa o ne papa o hokra na wo jara enu anse wa fa ade bi no de taru bi atwa na sene otimi yi ta wo no obra no ensese entertain sa de se wo ye wofo wo fie se wo ye be agya na ye maame se obaba yo anani amaso se okodware a o se wo cheche ne mani hunu se baby amema wo no ye mfa ye hu se nkotwam ho ene wo hwe efia ye bia ye timu ye nkese e family house a oba bia se be wo kunu se si ye assemble si wo ha girl na oba ha ebe kasa ye no o pie no nka wan ayi bi nko ochia no o yes ochia no na girl no de ne sakofo Islam ye makwan ma oba enchia be ma bia onye ohuni pansem right se anipa no obeka ya me anhwe nipa ne ada se apam na se aye ko ochia girl no ba girl no eyi ne nsa sante eyentetia wanya se be ma onye ne hunipa se onye ni nua be ma na onye ni nua ni papa no on se ochia ne nsem so no nti eyentetia wanya nti se at least ye de yesom no ntete etete ma no ne ye de atete nkwada no a minim se sansem we atubetwa because be hardly se kramoni abe mo a beka se ana kramoni be ma minim se sa ye nkrabofo be bo ma minye sure se be match because onim in sama ewo mu ene mfomso a ewo mu se kramoni be ma o ye ni nua ba obefa ni nua ba secondly the massa ansem we nyina so eba no eye drugs a ene atuatese obi wo ho a onum bibia oni ne hu control onwene se de nipa dwene adi bi wo ho a eyam obi betimi anom yemfa se marijuana na bibi sa but obe act normal even kra ni dwumade bia wo di bia no boy bi na minimum no se sa boy no mi hu se onum bibi sa na yi a na ne papa ya aba sa bre no o respect for mpanimfo ani ade but obi so wo ho a onum bibi sa no aye hash o kasa no kra obi pra o pra wa wonwene ho enti sa niema no so no e ka ho bi ebiye pa e na ma sa niema no because onum wi a ohunu se sa nipa okro yemenu aba ye komo a sa ayi we no se ebi be ka ho be hu
won se bebre ne beka ho sa ede sa ne ma no ba no won se bebre beka ho do na e take drugs so we bible ma me ka say obura bi a so nkwada mayo ano bia o no papa tifie oye obibi a mpe bebre ne sem we ne ya wo montanka sɛ yɛsɛ yɛ bia ahoma atoma ka sɛ bia nka ne ato na nka na yɛ nsɔre ka yɛbɛte nsɛm bebre nsɛm bebre ɔmo de hyehyɛ ɔmo ho ɔmo nka ebi wɔ hɔ nso kora yɛhunu na yɛasen abɔ ɔmo ano sɛ mamo nka wɔka aniguaseɛ bɛba ɛne ne ɛkeka ho enti no sign bɛ na akwadaa woyɛ akwadaa baeɛ na wohunu a ɛyɛ sɛ woma woyam hyew na wodwane firi hɔ anaasɛ woma w'ani ba wo ho so sɛ adeɛ woyɛ nnipa asumasi me papa na me ofa na me bra aye die man hwe ye onyame obeye me sei die na maya no hu na ese o mani ba o mo ho so no kwase me ansana be ma bia na obe ye sa suban no obeda ne obeda suma bia di aha ye se da krope no anu amoa aha da bi obeda suma bia di da bi wa onim se ebi kra na wo bra na onim nsano onim draft bi fa o dakro obaya utumi se bebra wakọ base aba o hwe na afuna this time o to ya kesi o ye nuanu ye tumi ka bisa akere o afuna this time o to ya kesi o ye o makwase bia me fa na so 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 what tete nsem bi sa na adade na so hwe yi free uma wani ba ho so ha so ti free u papa o so ti free u nua bi ho so hu se wo kanfo ne adade bi a o kanfo a this time akola wu yi ni no sononko but o kanfo ni ma bi ho wo do kwa adwamambo mu a so hwe yi wo to ya akasi o na papa so o ba to ya akasi a no efa ho wo nua ba ne to ya akasi a efa ho no free on so okeka ana be bi a wo ha na wa bolto wo ha bi na sebe wa so no fu aya ne so no bi agro na wa so no fu esan se yo nua nti no wa wi a wo kan hwe ne se bibi wo ho sa dakro na obekọ base aba na obeye bibi no maramfo ana obenum nsem ya obebro no ni ara ro wa hwe a obeye obone sa abra na bi kra na obi ani fie sa ni pa no so mu so oye obibi a mi nua kwa obefa so obeso mu no so wa ma ho kwan a wa hwe obeka so obiku ko obetumi so me ne pa ayiro se kwan bia so because onim se oja o se o ma na kwan nti the best thing say so force so nti eba ne sa na ene de sansem no ba nti esra se uni unua bia na papa na bibiti ona se o kanfo bia eye sesba na se osuso mu ayi bia obi kura na ni nua ba ni gina ho a bo no de nsa akoto nukom na wakon na bata na wakon na bata na wo de onim se agudie ibi na abonten kura na obeye ne sa ye nim se ni nua ba nti ni nua ba de oni ni edi agro we adwen sa amba ni tim do timi de nsa to ni nua ba nkom no wakon na be bata no na o mi de bra jam no ja no so mu se niema bi se koso a so hwe pa mo ni ba ho so na sign to wo mo fo ma ye nhwe se wo mo hunu niema bi sa mpem bebre no nkwada no bi wo ha o nka na ehhehye no ho sa eno so wo mo nye den wo hu se wo nua be ma wo hu se wo papa ye wo sa niema na ye nkoka nkyere hwan no kwase me say unua be ma ene yo so wo oba no betima kan kire wo maame mam said ayi ko ba wo suso me mpesa maka jense me mpesa enso so ha na ye ontimi mfa nkwa abonten ana wo fa bi ana wo na na bi ho but ka kire wo maame na wo maame no dakro wo no wo papa da ho a akosu ase sei ni wo se nura nti me pa cho we duro no mfata se woni ni di sa agro no ana bi sa na oba no anya kwan bi obekasa abefa so akasa kire papa no nti mfata se eba ne sa nti esre jide fo na ye ma enyam som nkira nso entimu nkwala no yie pa ya na mpem bebre okọ Christians na nkremofo no ya na entani ba nkrem Christopher ye Sunday school fo nkwala ne ade no ye sere o mfa santete ne hya se mfa ma wo mo yemfa santete ne hya se mfa ma wo mo fa entiro me sabe bia Mary ma Yesu ma me de sen ne ade ya no nko a so asuba wem ne nkwala ne bi ni mapagya kakra nti yemfa santete we ni so asuba we no uhunu bibi se ya hwe ye se ni se mfi se ye di nyam
abosom no wura omo mu a said that make say girl wo shia won ko chia na oyi nsa no onye sen chia no pese o chia onim the reason why ntia ono no pese o chia no go wate say oye ne sa asotwe ewom right or how ewom nti se nya ne sa ebeboy alaji me da se bebre anope yema afrefo kwan na omo emra nkomo emu 0598994994 0598994994 UNICEF aye report omne gem ene kabo mo ye na report no kire nkwada mayo a 17 to 22 years and 11 to 16 years omo papa nom omo nua mema omo wofa nom ene nkrofo e ben wo fi yeah, that's my entry. I normally be so free. I social media, radio station, and television. I am going to be normally right. You version no more than I abrabo and now more life. You normally be free. Video, television, and radio. Right. But I almost advert which means advert to be an sinipi omucha masa enya kwa na ola no te hore kama fasa subai yo obani yada se no de awde buy komo isu bi 0598994994 ono ose ebinom so yesuban yesua efre so 598994 Adea Akye Abia dwumadie enie yegusu akakra ye koyenim ubetimi afre na waba abekere wadwen ewo dwumadie so yebre akakuma bi ye nche yebesore ntino bonwode na so fa wo de ebra na be kan bi esansa asem we de edika se eja ne ne ba eda onua be ma ne onua ba ehia na kane no ebeka se ye chiwade eboman ntino yeto nka ebeboa yen alaji ye twen no wasama etwato yemfa entwam na yenkoba ansa na no ma yeni enkomo we emfiri ho taw. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Bajo fengi mama kasafi kasoba. Meda se bra mama yenti o. We dey come up by ademi sense me no say no move no social media na bano ekina sutan say bami man order e timi chiro bi declare amale that is uya omle wo me ni na chi so e say no say I important and we I can see billing money bana de to say bia I ba me on the yen say da se bebre no de a wo de bae alaji yebre na anya yebe ma yemfansi ena no pay de a wo di gya yen wafutuo kop no kwasem ni medical cra meka a kire na ye de ya futuo ene se ne empanimfo ni enuan ma wo free kan social media ne sa ne ma na aba no eno so yesua bibi sa di firi ho enu nti se yenim se bibi sa aba kane no na ye asofo no kra no ne ade ne yenim se we de ni nua be ma ni nua ba de yenim se problem bia ni ho but na ye hunu se ne ma bi aba na ne ma bi sesa ye momoten se sansam no ye be ma na konkwala ni timpa ne ye hunu se suban bi a Yankopon ensoso so na wa wo be sa no wo asotwe kase ewo wiase ani atemuada because sa suban we ba akoye musuo kase pa se nyame achiwade akura even bema hunu bi kura onam no baabi ane bema hunu baabi hunu bi kura omom baabi na o makohia ba adwaman akura no Yankopon se achiwade na wa umoja nti se ma wo mote ase se sa suban we no suban pa because first year for almost say normal onua ne ni nua de omu ofie kura papa ne kura oni asem bi aka kire omo ni nua ma ne ni nua mema nkura dada ba kuma oni afutuo bi ade ma wo omo but ende ya hunu se saa ne ma na ekoso se sorry asofo no sorry na imam for sorry ne ma afutuo saa asem we ne go down to them senia obi hunu se ni nua fa ne de a ya musu a ni wiase asesa obetena nyina no emwa no da
embe musuo no bedi n'akyi na atemuada so benya ho asotwe se nkwala no nya saa hu no no mnya saa suro no a me fi se betimi abra na ema bi ase Alhaji yeda ase nyame ya adoma da ase na yebesen hia nyame ma ento ye boko amen abusanfo opani a wote ne kan Nkoranza municipal chief imam Alhaji Osman Ahmed Yeboa ono na wote ne kan ene yewura no ma kan ne ho antimi anuru ha nanso ye ne no yabɔ nkomo no de aba abeduru ha enom no nkono apai mu ahanom na ebrema kwan ye de yedwumade nyinaa asie midin de Owoahene Acheampong DJ Systematic na afe osofo tachi wo mo na boaye MCR adwuma na wo mo ye ni nyinaa de boaye afe aboafo na anuanom kae nyinaa nso etaato na edi dwumade ebro nyame ya adoma ochena ukuada ochena International Day of the Girl Child ochena sankomo yinwa bi ne seso yebeba abedi ewo afidie so yebebi sampanimfo a ohwe nkwada mayo adwumade so chena ye wiase nyinaa da ya yesi ho ya de kai nkwada mayoa International Day of the Girl Child yebehwe yetebia wo ye Nkoranza ha etesen na muade suane se muana muntuo ene sen komodie pi ene wo ehonoma ya de ebro kopem se yebesan ahia bere foforom ewo afidie so no asem bi wo ho a edi